Hadian ba ke HNYF East Khasi Hills District lahir balik kendra license to team ikidukan to team Bat baka Khasi Hills Archery Sports Institute kala berenggam ban ai ta kes persya ya ka seng haringkat ke jingkeno baka ni ke jingle ke HNYF East Khasi Hills kalong ban pinyo nong ikiwei pat kinong set team na kaliang ke HNYF kala pensyainia da ka baong baka ni ke jingkendra license ka seng kalong bet ban pintikina bikidukan to team kin siu ka khajina sya ka sorgar kanang bakal nong ke jingmento ya ke jela Hi ba pelaj men nai tari ni i ba ki ong ba na kaleng chinas ke tri chung ka Khasi Archery Uang ba kani ka kam chungi kadang don hakut. Ngi ka tang ngim don bantai ban batai halor kicing don kam chung hakut. Ka kuat ai kan yai la ka chung ka kachung ka rai. Tengi na kaleng ka seng ngim don cingtip ai spang kata ba ngim don iru kaling ka bangin don bakini kini organizer. Ka ai ka main issue ki bangi ngi yai menta ka long be direct ba ka revenue sia ka state ka deban poi. Bat kani ka cing kani ka movement chungiru ka long be ba ni akun na kamenta bakan poi revenue sih state bat kalong be direct baka state government bat khamtam bat ka commissioner of taxes nang ba kini ki baro kini ki counter kiri bandon nilaka laki chung ki license lara kade bakiyo na ka Khasi Archery ru nyem smoper ladan kide bakiyo na ka lailam kot ka new trap ru nyem smoper ya kata hendak ki issue ki bangi ngiwan hang ne khamat menta kalong be bangin ka movement chungi kalong be ba ni dawai ke revenue kan poi ke state government namar bengi ba ke state government na ki por ko mengi ong bak to ong be baka kamdon pisa bat ka duna bha ke cingyo ha be ke revenue bat sa siwat na kaliang hi ka seng kanam syong thaj bat ka maham sa sisen pat ya kitu ki archery Khasi Archery institution khamtam tu general secretary o bala keren persya ya ka seng chungi Baru bola ong mana ada kes ngem sale ala pi airu ngir ngin bodien mo nginam ailat ikumi kine kicaj benreu kiba long kaste ya kiba le illegal ye kikam business hangne haka hangne hak state chungi komi kine kicaj benreu ngir kum kasengin hape ngor bha namar kine ki state chung kibar cela kiba yada yaki bakin light na kino tax tengina ne khmat in pejngor bha Bayi yo lese yo dan saki weki patru ki balong kita ki nong yada ya ki niki illegal business ki bawan hakne ka city chungi ka ba kan tho ingi ka seng ka ba ong ba ka chingkra chungi ka long ba ka de ka bang kita mat yong ya kene ka Khasi Archery andai ni kentu kene ka Khasi Archery bat ni maham ru ya ka ba ka de ban sngap yang sa sene ki video ka bangi ngeladap keren namar kicing kendra chungi ni one bed da ko ke issue baka seng ka shim yakane namar baka don ka cing duna bar kicing bomyo halor ka revenue namar babon kini kiba set up yakine ki business kim don ya ki license but mostly ki de ki non tribal kiba set up yakine business but ki Khasi katu kan ni kat kebala ki penbiang nang isiam hi bakini ki non tribal kim don watang ki kot kisla dan ni maham banang ne shikmat Wat ikini ke organizer kom ka Khasi mo ka Khasi institution ka Khasi Archery Sport Institution bangiru in bodien nang ni syakmat ban ni boru kucing maham bak pimdei ban kentho kum tu ban ngiru na kaliang kaseng em lar pi ai kanu ka kiesu ngem salya ban ngir ngin bodien na dien chungpi kanang bangin syem mano ba involve hakni ka scam namar hangni ngi i badaki kror ka scam kadon hangni